Selam aleyküm ve pralinge sasu kaholena deko live-da. Allah ki inşallah kamu ko rahmetu pe amendo pe tumende sa kala sukawa inşallah. Bare selam aleyküm ve pral. Ulaven ko prala se mete ulavav kad će rave problemi. Poškar tu meni ulaven. Okay. Selam aleyküm. Selam rahmetullah. Selam aleyküm. Delinim. Selam aleyküm pralar insariingi su kaholen avdivek tema čače koja svako mora teći jak i praksa. Na ne samo hadisi, a mena ćete ne samo hadisi, nego bučakola mora teći jak i praksa. Inšallah Allah subhanahu wa ta'ala kamu kot menge rahmeti me praля suhulena menca. Hem sar su i najglavno soka šunen teći praksa. Jela džar koven nagradime. Wallahi tako mi Allaha svako od dva sova čerajale tu šunejale, čijale ki praksa, hem prenosinale, kove inšallah nagradimo do rese. Allah subhanahu ta'ala inšallah ka nagradinut mesarijen, so ka trudinem pe, te čenki praksa kove. Jek hadisi, alaikum selam, je ključno tanako hadisi, ko amen svako amendar mora tečija ki praksa. Inšallah ka šunen hadisi, samo teresa ko harisa kojeg broj, se samo su urinđam 3 minuta, ko 10 minuta inšallah, šajte baš mi nađe. Selam alaikum Abdullah, Mohamed, Nani, Sami, satu minge me praля su jedna kategorija. Wa alaikum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Mašallah. Kaže kja muzika. Napa mora jek harica jek sarte dolam jek tersa. Ja, alhamdulillah. Dik pralalen te pena odmah ki početak te večera, vallaj, ko pratim džamin ko ti početak, ako spojini hadisi po hadisi, ka volko je klinja, so vallaj svako hadisi, a vola ko potan. Normalno, međanava kana obaveze svako ne isire na štiteš uno sa svako, ali te manga Allah spantara, e inšallah, ka čijakva video hem ka čolamiki strana, jelo Allah spantara halla solo po vreme, a minte našala samo maro vreme ka tehem pa lakva te brišinđo lakva, medikavale sal propast, ama inšallah na vola džal, inšallah ka vola dva so koristi na peškar, hem testiminakva, hem ta čol, znači neko paljamende, te šajte te čoki praksa kja buti. Morinava lajza džete dolameno dva hitmeti, te čera šukar lafi, te čera tova kulturna amaro govor, te nova volgarne se dikenamen penja, da amare da, sa menca ta nekate, hem amen morate pazina buta maričiv, na samo sojam tu menca kolaj, nego uopšte, znači uopšte muslimani, pazini piće, vačeri samo šukar. A kjatari, naredba taro Allah kazavađel, to voltu šukar ahljako, hem šukar govor. O učenjaka penena, o Allah dinđaso pekamberi sallam je zgrovit govor. Ko hari lafi čeribe, bar objašnjenje. Mojna Allah subhanahu wa ta'ala, hemo menđi da te del ađaristo. Allah mamin, dika o manuša evakteja ovole od vašar govor. So se čim tu si kavea, morate penaj guti ko neka si sile je lošno govor te penavadi. Za svaku musibeti su kastarile, vačeri nešto lošno. A u muslimani, sarko musibeti, sarko šukar, subhanallah, alhamdulillah, la havle vela kuvveti illa billah, znači, a stari tu musibeti, tu automatski to govor i rađanle ko šukar ko zikri. Ove nagradi mopu sa da restav. A dok insanja ko na ne pana te pena vzorale, na vačerava ništa lošno, samo na ne zorale pana, ona harica lengo govor na ne pana učvrstimo ano zikr, pa inšala molina valaj za ođer, te mu ko rahmeto pitumende, te vol sarije savko govor šukar, samo šukar te vačera, ako na džanati će rat šukar lafi, te ću ti navarem. Bismillah, Abdullah, šaj će retu alica mabeti, diso? Na nesu te vačera, alhamdulillah, to sa vačer džan, nego je čo praljane kulaven hari o live, te šajte će damen pobuter, hem te počmina inšala mare programe, jer amen nabešaja pobuter taro jek sati to men džanena, jek sati družinamen tu menca, probi neko 2 sati, inšala te motova jek hadiz, jak uspijam duji, teško nekad, ki većina jek hadizi, alhamdulillah, od vas ošaj.
Од вас шај стигнина, хем те нашти стигнина е хадиси, а чхола прекваш, иншалла шај те наставинале јаверде. Морате пенака те си дујтен камер, пенџама мен на даја камера некчерен халали опрала, док на завршина мардерси, то jest амаро предавање, кед завршине по предавање, али тоа палем у складу само од Ореса со вчера лафи, јел ту ако постои неманге питање ко крај јавере хадисестар или јаверден слабучата, ту значи на шунџана кога се чежа. Биола џаре шукар. Та чуваки тема, та чува која кава со јам, хамдулилlah. Ja, иншалла. Та чуваки тема, емте на мординатари тема. Само проблемате писинеки група се шунџола ката. Черно халали. Окей, јека хабери ало манга кана. Анда есе јама да есе кирана, сандукане си дај на кја, субханалла, езули си. Cennet, inşallah bu cennet. Шај од овајтано пралсоро динџоу пред камера, Аднан. Now Sandruski daj, Abdullah. На џанава кате пиши ја јек Аднан, селам алейкум, шајли камера. Па на пенџара. Ме мисиум пенавате на не овте, на не збоко лесте. Yine omeka pişine upali. Тасим алейкум селам, праленџе исто алейкум селам со денав селам теле. Ja, pa nek tikno baveštenje me čišum komo profil da ko Facebook je lakate na tuči ja im našola subhanallah i pena mariko je na kraj dunjaja rati lezesi čaj, to jeste emene čak i čaj hunosi pen, Allah subhanahu te smili pelake da, o inšallah u petak ovo paruba, varda pali džuma, jer me mangum tu lavavo odvao pralsu dlađa, ali na dola manisar tu lavavo na džanava sose, a inšallah ko šajte od azvino pe prala, tu men džanen o muslimani premalo muslimani, која и силе обавезе, а јектар од јатани, те џате посетине прале, те испратинеле, хем те парунеле. Иншалла, ако и ситмен вакти пралалем, бисмила, којтану ки француско да те паше, па џану честуинен, да би те зарадинен, да их се вапи, јел пенола ко, игари и дженаза и силе јек, награда саробурдо укут, ако игари хем паруни од ја дженаза, то е скланинена хем парунена, онда ки силе дуј киратија, a duj kiratija ta nesar duj brdo ukut. Allah subhanahu te dut men svako hari, te manglena amen jam već spremno te čerataro kova. Nadava kamere, naštite dav kamere, žalu mange, malo bazirinem pa na dva pralare. Penđum samo dok na završi namaro predavanje, završi namaro predavanje, inšallah, posem šajte pešmina. Mohamed, Adnan, поменено до те. Таму ке манте читинаво хадизи афе, јер ме после нашти на нема време мека читинаво хадизи, па после праљане ка читинено ресто. Окей, иншалла само тоа павестина е прален да оке Османи да на немнен сабдиесу се оле да старжалек мусибети, амено Аллах спантара искушинол е вjerniко на носа. Иншалла каму по рахмети са праля, акала праля со силен мусибети, а со бичалолинг Аллах спантара ек искушење, товен сабрлијано доем те захвалинено Аллах заваџел. Jel džanena Allah subhanahu so penola ki sura al-Bakara kada Allah subhanahu ljola jek manglete penavade dva musibeti ka jamate javne aver kada iskušini je prale Allah subhanahu ano ne sa način penola bičarule merekon hem penola kutula sarmo robo po našinipe pa penol zakvalini tu pa penol obavestini su čežumne se čerano dženeti. Inšallah Allah subhanahu wa ta'ala kamu kol po rahmeti sakala pralan kol aslaroli njek musibeti en koven saborlijano doa. Halalen, vallahi Allah te nagradin tumen matrušinen tumen se me amina džanesu te čerakalen sa so tumen fardan. Vallahi te džanesu te čeraka bešem su da te... Sama čopeskja džar. Sama džara čopeskja džar. Ka čirnjon odlalulu džan negde, ka čirnjona na džanek nikajtane. Allah te nagradin tumen. Valen svako halja, kvajtano jek sarpenola po dva. Je gest šukar su i sile prema i tuti, Allah te nagradin odem. Obsosto, Allah te nagradin tumen. Selam i Điko Pralo Sandro, inšallah posle ka višinalja kana bašto šunđama kana haberi, jek dova mare tetkake, mare dijake, jamen, barilam ola, halam, možda halam latar da je kotor maro, čerđamen sajgija, kamolinave Allah azu ve jel te čerolata stanovnike dženetes, inšallah ja Rab. Ovo Allah zadovoljno te olakšinila ke o kaburske pitanja, te arakope sapire maglencar ko dženeti šal. Amin. Amin, ja Rab. Amin.
Прал пише, ја теле ништа ка бешенка чиве пани, свако диве Свако диве. Курите чводва пани, субханаллах. Од вате чоре паните на шучол, те на шучоно луча. Ja, Allah te nagradi not men pralalem Allah baš. te nagradin tumen, wallahi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu pralalen kodini. Hem penjalen. Znači nastavinaja o hadizi bišoјњато. Тари книга Умдетул Ахкам, хем ка дружинаме, иншалла, авдија кале хадисеја, ме мисцинава кајта ночаче поучно хадизи сари ненđе, хем ка сиклуване што лестари, иншалла. Па пенела, преноси се од Ебу Хурейра, ради Аллаху ан, да ја рекао, чуо сам вјеровјесника, салаллаху алейхи васелем, да каже. Пенела, преносини пе о хадизи таро Ебу Хурейра, ради Аллаху ан, кај шунџај пе камбере, салаллаху алейхи васелем, кај пеја. 5 je prirodnih urođenih stvari. Panç buça tari fitra e manušesiri. Mebi akava fitra, jer tani fitra, a mena džanava romane ili sarte... Tari priroda šajte penal. Tari prirode manušesiri, panç buća. Penela sunečenje, uklanjanje dlake sa stidnih mjesta, kraćenje brkova, sjećenje noktiju i uklanjanje dlake ispod pazuha. Prvo, znači, tačkatani o suneti. Suneti sari ne džanena sojtano, znači suneti, a dvajem romane koristi najle suneti, čhavente čera, te i kalipe od dlake taro stidna tana, te skratinempe obrkja, na tej muravempe žileteja, nego te skratinempe obrkja, te skratinete trnakija, hem te ikale o bala suisitut ispod pazuha, to jeste telo kaka. Muhammed ka nastavine nali. Ko komentar hadiza. Inshallah. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pralalen. Bismillah wa salatu wa salam na Rasulillah. Akva penultano o komentari kutara hadisi. U ovom veličanstvenom hadisu verovesnik sallallahu alaihi ve sellem nas upoznaje sa nekoliko primjera prirodnosti vere. Penula kva veličanstveno hadisi o poslaniku sallallahu alaihi ve sellem upoznajnola men disave primjerijencar kutari priroda, kutari i vera. Prednosti vere nazivaju se još osobnostima fitri. Znači, akva prednost je verako većine petane kutari osobine, kutari fitra. Jer se njihov počinilac opisuje fitrom. Znači, kutari fitra se oleskro, laskro dva saro opisini pe fitratano, hem kutaro urođenostima. Znači, saritano, ali lestu sadi modova, na kojima je uzvišeni Allah stvorio ljude. Saro Allah zaveđer so stvorenđaje manušen preporučio im i postaknuo ih da na te osobine kako bi imali najlepši i najpotpuniji izgled. Znači, Allah zaveđer stvorenđaje insanijen, hem preporučinđarske, hem so postaknuo sarteva kera odva romane našti halva odva. Sarte postupini, znači sote čerel da bi ovela ko najšužo izgled. Ja, alo dla osobine so, ja, taman znači alo leskoro najprirodni, znači o leskoro dva sojtano o izgledu, ja, taman. Tim osobinama su se ohitovali i svi verovesnici. Svi verozakoni posticali su na njih. Znači, akale osobinencar, satane so i odlukime, satane so sineo verovesnikija. Hem o verozakon, znači so postinđaje manuše alo ljende.
Tako da su one postale sasvim običajne, urođene prirodne. Znači, sađar sotane su i istaknime, sartepena odla su uljetane, običajne, bijame, ali prirodni. Ja? Ove prirodnosti rezultiraju mnogim blagodatima i koristima od kojih su i postizanje lepog izgleda i čistoće celog tela. Znači, ako prirodnosti hem so rezultirino, alo blagodatija, hem su i sile korista so tane soka postigninen, kotaro šukar, kotari čistoća, hem celje telo skoro. Sad penam celo, korpako. Penela so kale bučinca reseja ko najšukar izgled, najšukar stepen reseja, čim čaljenki praksa kava. Tama. Sari čistoća samo telo. Od tih osobnosti i prirodnosti vere koje su spomenute u ovom hadisu jesu. Znači, kotara kala, kotara osobnenost, hem kotaro priroda, kotari vera, tane spomeni metane, alakva hadisi tane. Sunečenje, prvo, obrezivanje koje se postiže čistoća spolnog organa kod muškarca. Znači, amen džana sabija, znači kada vol, akva ne mora, ne? Nana, a kad tebi volao čamke nešto te večeri bi to dodajni? Nema veze, ajde, posljednka komentarina, te nađalo da te nikto, ajde, završim posljednji šok. Okej. Znači, sunečenje, obrezivanje koji postižu čistoća spolnog organa kod muškarca. Znači, so amen obrezina, čaven. Znači, danas mnogi lečnici uviđaju korist ovog postupka i potvrđuju njegovu opravdanost i istinitost. Penola avdive butana kala kolajtano doktorija sotane diken kutarakva postupko so potvrdinen, znači sojtano 2 čači petano na. Kod muslimana je ovaj postupak obavezan. Ko muslimani je tano, ako vas ja mi ga naredimo, znači obavezno. So svakojek muslimani mora tano tekerolodova, znači so sineti. Penola kate kod muslimana je ovaj obavezano. Ibni Kudame radi rahmetullah kaže, što se tiče sunečenja, to i vađib obaveza po mišljenju većine islamskih učenjaka. Znači, penoltano Ibn Kudame radi rahmetullahi alej, penoltano sotano sunečenje, znači sojtano 2 o vađib i obaveza po mišljenje sa sojtane o islamske učenjake. Nevevi rahmetullah kaže, o nevevi vačeritano, peno ispravno je kako tvrde šafijski pravnici, a i većina učenjaka da je sunečenje obaveza. Znači, o nevevi rahmetullah vačeritano peno. Isto kva ispravno so tvrdini isto šafijske, kotaro šafija o pravnikija, hem sa učenjakija so tano i sunečenje, znači so sinetite kerope i obaveza. Otklanjanje dlaka sa stidnog mesta, čime se otklanja i nečistoća koja se sakuplja na njima. Znači, penula koja so cidope, znači o kotaro lađutne tana, odjetan je i čistoća, so dovatano cidope kotaro 2 ađar, nema određeno... Lošno cilja oleja isto. Taman. Saso i neugodno, znači od 2 cide... Nečistota su će dola pekilende zajedno od cideja sa... Nema određenog vremena za ovo otklanjanje, već se to čini po potrebi. Znači, penula kad ne odredimo vreme kad valjano 2 cide, nego kad i se manuše potreba, penulo 2 s tim što se ne prelazi vremenski period, duži od 40 dana, kako je došlo u hadisu. Znači, na ne odredimo dive, znači kad valjante kero 2, nego 2 insani kerotano pi potreba, znači te na ađa kero budo 2 vremenski, znači te na volje bud kotaro saranda dive. Znači, angledero saranda dive, morate čistinipe. Sara lolo hadisi. Kana kašuna išala hadisi. Ja ne so se penula kate. So se isine savo insani, a medarna ne isto sarmandem tute, o palo ekur ko subhanallah še perdilorica buderi.
Или иси инсани, кога нарица чосо пеноламенде, сал пенола пенола, валан не се, например... Ја, Джосеф. Маге курко Байрон Буд. Jeste, i ako ona valan telela, na primjer, sad svako nese isto, nego permali potrebno li hemi, neko tano dlakav, neko nije. Emo, inšala, posljedn kako metrina, penđumte na huljavka na mabeta ali pane, subhanallah. Nastavi inšala pa na dvoj ti tjačka kate si, hem inšala posljedn ka šajte komentirina kate. Значи, ало хадиси сарбешолтано од природности вере е искрачивање бркова, чиме се постиже и чисточа и леп изглед. Значи, котари природност е вера кроитано, те скратине о мустакија сарпенамен, хем те постиже сојоволтано чисто хем шужо изглед. Ја? Затим од природности вере е и резање ноктив, како не би изгледали велики. Значи, од дујторитано котаро и вера, значи, со те долете чине, те неа сарвакерено два трнакија, джикоја верчане, ама, се омануштано те улепшини, сем ти калого дијан нечисточа, со кедопе, значи, тело наја. Значи, аква кади кало, значи, обитано чисто. И пенол, од споменутих природности вере, у овом хадису јесте и отклањање длака испод пазуха, чиме се отклања неугодан мирис кој се сакупља на нима због зноења. Значи, пенолакова, значи, котаро јек шукартано, значи, котаре и палодовасо, а волтано, котаро ти калјопо, котаро стидне тана, значи, сасоју кедопетано зној, хем неугодно мирис, значи, со чистини, пе котаро ладжутне тана, аменадар шукарте вакера. Значи, а воламинге окова хем наша лепа и чиста вера постиче нас на ове поступки, јер се наиме постиже лепота и чисточа. Пенолаква амари шужи и верата ни постицини аменде алакала поступкија, значи те оваа хем те оламинге аква лепота хем чисточа. Муслиман бива лепо изгледа и мириса. Значи, о муслиманитано, о волтано, шукар, хем мирисија, хем изгледија. Значи, изгледија, хем мирисија. Поносан својом вером, хем поносимо и тано, пе вера. Покоран своме господару. Покорно пе господариске, следечи свога посланика, салалаху алейхи ве селем. Со слединолтано, значи, со господари. Прво, слединол е посланико, салалаху алейхи ве селем. Катека чове иншалла. Ja. Se sa kate si dosta te komentirina, da se pinđume na mangavte čaški naftu, sad dok inšala na završine. Poslije inšala kamu kad na neka žali kovakala o poruke. Ama men morate kao so pinđan tu Abdullah kad nastavi nam inšala kate. Me kata ki tačka šajte komentirina po arica dišto, ali na mangavte uravano tački koda šaj kavem pokasno. Ja, ali kate tamo važno, so se te dok te... Ket pomini, a kate su neče nje obrezanje, koje se postiže čistoća spolnog organa kod muškarca, penol but akala o lečnike, o doktorija, diken od vas, ali je korist varokana, koja a meni veći vjera, haliram, anglederi 1600 Resula Resera, to jest na morate džavko Ibrahima Resera. Veš ko Ibrahima Resera, veš si kažamen sarčelo prakate. Nego, ako dikaja kava spomini pe sarvadžib, na penavko farz, nego sarvadžib, nešto su i tano obavezate čerale, onda perolak ibadeti, nali? Ibadeti. Tvovea pokorna Allah sa zavađer, hem čereak ja buti, ali kada avea, subhanallah, ko jek stepen sarsojame amen, čera ibadete Božem, a čera jek buti ko Allah spantara na nezadovno. Čera ibadete Allah sa zavađer, a čerđamo sunetja, ano način kova Allah spantara na nezadovno. Džanaja sar postupin džavamen. Ama kanal, alhamdulillah, Allah sa zavađer, dikova Allah spantaro upotinđamen, hem džana sar te postupina, doko manuša, kola ašireki zabluda pa napalal, ki vjera na nere ništa, čerena sineti, hem čerena ne saj buča, kola Allah spantaro na nezadovno. Кај те споминемо буча, ахи, би овола појасно, ше неко нахалјола тут. Ја, ече ме нахалјувала тут. Ме нахалјувала тут. Пример. Вакеран гедер сарине. На ангедерен дан данас сари. Dan danas. I si pradakova mudar jola trin starbeš, ce dola pare, covate ce rosuneti, gialla tele, lola deș
vrste muzike, la party servisia vicinola, čerola bijavkova, o Allah spantana ne zadono, džerere se parehem, ako tu će reki ibadeti, onda kod dva ibadeti morate odu u skladu sa šerijata, pazim. A mena štite vičina, jela ka tepe nola obavezatano, nadi. Tako je. Sa vađib spomini. Сосе, да би те део од ја нечисточа со чедола под те. Те на џавко деталја. Неко прсти нема ги ме пењаме праля, ако шунома джико, али морате појасни накала буша. Tu će reki ibadeti, a uz ibadeta tu će jek bidati ko Allah spantala na ne zadona. Harami naš tipa na bidati. Harami, na mangavte preterinač. Na. Oma pare tako mi Allah kana bijavali. Jeste, kana o prala džana tere, и мена мангава кана субханаллах, Allah да прости на манге, те вачерав нешто, само та намин са исто и сима чефи това сако ист акаджар. Нема везе. На мангав те вачерав те растужинам некаскова. Не те растужине ахи него мора това искрена комаро говор. Jer pazim, a mena kana hamdulillah haljovaja i vera pošukar, na primjer reče čitinaja i sijamen knjige i sijamen učenjaka kola penena da tano o sineti vađibi. A ako tano vađibi, onda tano dojajek naredba ko pejgamberi sallallahu naredijatu ćete čere. Pazim, a dole naredbaja men približinaja men Allahese, čerajek ibadeti, inshallah ko sudnju dive očekujnaja dole se nagrada. Ako je kebu čače rodeja nagrada, sarša je od jabuti onda so rodeja nagrada te pobrkinela, te pomešinela harameja, to jeste čisto harami, te ne muzika, te ne alkohol, te pijeno manuša, subhanallah, oprale neka černamđe halale, ka te šaj neka sakva naka pasuini, ali tano ohako. Našti amen te garavakava, amen morate vačerakava. Koka prihvatini, hamdulillah, ko na prihvatini. Ja, ako smatrineja prijek muslimani, ako subhanallah, čer halali na kačtina višakova. Ako smatrineja prijek muslimani, ako smatrineja da sledineja ih zakoni, taro Allah kazao džer, hem sledineja Resulullah alejhi selam, onda dikte sledinele, ano najčisto način sar ovčeržale. Tako je, jer ovi ibadeti na nekakva čerav sineti, sar angline čereja sineti, pa samo olafi sineti tano već mangete sledine neka skaz, pejgamberi sallallahu. Jeste mu pravi Jusuf, Allah te nagradi nota, men vačeraja, ma vallaj pazinava mi šiv dosta, ali men vačeraja dosta indirektno tu men halovena su magate pena, dana neškaro debuti, a men ja muslimani, alhamdulillah, Allah esar, ema men klanjineja, ako klanjineja će ama roko šerok kistežda, onda morate si da pesataro, Джахид луко се јаме ко джахид. Не, ајде ка помажинавту хеме прален шун. Ајде. Дозволи мои течера, например, јек веселете пена, дозволи мо, ама пропис шеријата, значи тена и кава вријало шеријати. Авдиве и си праля, елхамдулилlah, кова черена, например, илахие, кава не забранимо. Ама дикаја вер страна да Ишил да табијатја со чера и на Англија, одва на не таро пропис исламесо, значи амен одва на томате гарава, одва и тано хаков, значи одва на неко исламем селам алеким. Нали, акате со те ладжате кова. Окова преноп се муслимани. Прифатинџа кова дини, ондак морате ци да опетаро не саве харами, ондак на не искрено кодова. Алхамдулилlah. Не се качува катека кјатачка, али ме пален споминава, вачерава саме паленге, ако нека се врединава, родават ме да Черен халалија, речо прал исто пишинде, бушуро коментари пишија, Allah te nagradin, Afrim Gashi, maša Allah, Allah te nagradin to. Ja, amaro nijeti tano, temu tvoja i vjera, sar Allah spantara mangola ko ti početak dikena, da dođam ko to abdezi, ko to najprosto, najosnovatar islami, hem mangate ol sari inge šukar, hem temu tvale ko najškar, na mangate napadina nikas. Ako neko ne sam nasloži nape, jel taj je fiks ko prava kva, pazim čave, ko fik i si razilaživanje, akvađar, amen, penđam ništa amen da nakačija, osim od dva svetanog knjiga. Znači, osim samo, ali ako teko akla tačke, ako pena da veštano, čak neko penula farske, neko priminu islam, pazim, taro akala o kristijanja, mora obaveza reseti ol suneti pa posente na koliko islam, subhanallah. Ani nahudava više kod detalja, kad činava kate. Sa se namagavte povredinam nika svalda i tako mi Allah. Odmah je dujto tačka kada otklanjanje dlaka sa stidnog mesta, čini se otklanjanje i nečistoća koja se sakulpa na ime. Talaren amen džanaja, keva spominaja lađutne tana, oni tane tana, kola
тани највлажно морате пенаваџар, а кеда тоно нешто највлажно одат те највише бактерии. О Ислам субханала морате споминава кога палемеро дава халали сако нестар, ке спомини пе кога џутне тана, о Ислам џанена таријавер хадисија осим тари ти ханома или ти ханома опитуте на неправо нико апсолутно теди колту, ни муше, ни џувља, никсо. Значи, осим о пар со итане машкари песте, ништо. Натурмал нико теди кол. Али ака теди каја, не само због лепоте, него акабајтано због него угодног мириса, значи ке да вола лошно мирис, хем ту мора, и чисточата ни копротан, хем ту мора те беше на кала степење. То јеста на кала законја ми степење. Хем иншала, свако тумендар, кади кол те чиолаква ни пракца. Сар со читинџаман гледер, не мораме те на кавава кана саранда диве, јела кате пенен учењакја, мате на кола када саранда диве, по потреби. Кади кол, овтано арица, сар со пенџум блакав, сар те пена вромане, субханала, на ома гелав, со сиг бајроларе си брада оки ка пенава кој прал, овна и чери те скратини пе мустакија 40 дана, када ово те пример, него скратини пи потреба, дикол барило арица скратини. Ака те, иншала, кава посинка ќе ташка, ака нако ти природа скрачиме бркове, ака катеда, хем социдеја со се џанена ке дишинеа правален, амени самен пердобактери. Ака те спомини чисточа, а ке скратинеа, значи худа јело тарој бузер ми си навчи ради Аллахман пеноло Ресул алейхиссалам директно оле се скратинџа, ако нагрешинава саде, хем чичале со мисваку па мисвако, значи скратинџа на цидинџа. Ака те исто шајте нападине на ме буд прадаџа, али на мен читинеа со одова, значи скрачивање, а на те цидеса. Али ако цидеса ни са у проблеми на не. Али на неа ми ги дозволимо, например, то поношина, сар јавер неко со ине, сар, например, примеро јевреја, кола му кепсе мустакија џаре буте и брада џари која, и ту морате да теринепе, о муслимани ко свако кова морате да теримо. Значи, дикена сар и чисточа на му кола ништо чучо праварен, него са ноламен, ко степен, сар те чистина пенајшкар. Хемо, оспомените природе вјери у хадису јесте вклањање длака испод пазука. Ака те е шужи која порука, буд праля аменде, ако шунџено хадиси, пенола, отклањање, а на пенола бријање, пазине на кава шукара која лафи, значи, акава, ано ек начин чупање морате пенав. Сар пенола пред чупање, те циде. Значи, те циде акате. Те покушине те циде, хе маđари, иншала, сикловеа, одма ки почета шајта оларица по чудно джи касе те цидоте која, али кади кем валлај е вахтеа, после марица ке злумја пет цидеа, ту више не осетинеа ништо. Е маđари, иншала, човеа чисто. Не мора катедата и чере тога на свако пут и комплетно са, него свако ди поарица, туа џар, иншала, увек чисто јам. Пенол, наша лепја вера постиче нас на ове поступке и да се њима постиже лепота и чисточа. Значи, харовеа, значи, хемтаро изгледа беа шукар, хемтари чисточа. Па молинава Аллах за ваџел, те шајте чијакала пан штачке, ки пракса, хем увек те черален забути. Значи, акавајтано пропоручимо правален, сар муслиманесе, сар би муслиманесе, свако не се би овола пропоручимо. А поготово ке да веа ко ноктие, ака те ко лиспе најали, сарте вичинале, тарнакја, амен ромајси, амен досна, ака те замислинен правален, е пен муслиманка, морате джавко пењакана. Нек че нема галаре од пења. Муслиманка пен онаја лаке савке, а менџана, субханала, е ко два о медвед, салисана. А ке тарнаке сире, па дали речини е ке муслиманесе, то оле одла лиспе џарбаре, хем то олтела, ако дикен свако тумаре најакана, ама свако дикен ен такова малаха, диксар дичола која парно арица кало. Одјајтани мел. Значи мангеа на мангеа и мелтани. Поготово, која кава ни лајско време, харица харопе, со се ту нанџов козо манге, али валлај паре ми сито која со и клова. Со се нон-стоп нанџов, нон-стоп ки клов. Јам чердетари пу, и чиктани савки. Хем каде кенсар ачола ко наја од вас со гребинџан. А кед на не ту наја наштита чол, ту цидеанен, значи чисточа цидеа. Ту мен читинена да е коментари на Нека, мука, ајде, ти да наставиме тучи.
Окей, kad činavao kad teka neka mu kaptu mende, te džanko poruke ko taške se već alam 40 minute ovo. Ja. Nani, bismillah. Бисмилла. Значи, паралелен шунџама хадизијем не саветачке кој черена лафи тари фитра, нели му прале објаснинџе, ака ја сполаш на фитра, значи чисточа, углед, ама ака на поруке хадизе се и тане халица обширни, значи објаснинела не савет детали, а побудели. Ки први порука е хадизе си, пенола џар, само шунен pažljivo akala terminija, jer akala satane Kur'anencer povezime. So Allah večeri ko Kur'ani, ki sura 30 pominja kaja fitra. Naredini je poslaniko sallallahu alejhi ve sellem tirini pre police prema očisto, prema li fitra. Penola džar. I prva poruka je hadizesita na džar. Dvije su vrste prirodnosti vjere. Unutrašnja koja govori o čišćenju, unutrašnje nečistoće s bogobojaznošću i spoljašnja koja govori o čišćenju spoljašnjih nečistoća njihovih otklanjanjem. Znači, ako teče rola lafitaru duj vrste prirodne, romane sa prirodno? Naturalno. Prirodne čistoće. Fitra. Ja, ne, romanete, čera lafita halovena me uprava. Ja. Čerola lafija katetar je unutrašnja, ko arapski penopе bati, neli? Unutrašnja, со čerola lafitari čistoća. Znači i unutrašnja čistoća i tane okova sarporo na prvo morate pošminata рамаро калбите чистинате цидамен таросао колам мелале буча. O najglavne buča te čistine tiro kalbi talo taro širkja, neli? Jer avdive na postojnena više manuša ko aklanjinela pe kipenge. Sarangle. I si pandama harica si odolenda. Kova čem so kipi anglal, ama avdive i si but manuša kova Andrejano kalbi sireno dova kipi. Odole so Allah spomini savki čistoća vilesi, neli? Te cidetu starosao lošne buča, o misle, buča kova kad šentu te čere širk, čero lafitara kja čistoća unutrašnja. Pa после пенова џан. Честама сабја катернан, ке пенеа нека се дарата ро Allah. Ака тека вако вако со пенеа, ке пенале се дарата ро Allah. Сарка дарата ро Allah казаџер. Мало спантана намарола. Аквајта на дова богобојазност, со бешола ковило. Баш од богобојазност. Од вас се даралата Allah казаџер на дарала физички камароле Allah, него леси дартано до тековило. Jel tu ibadeti čereja, ja, a kavajta no samo ja, tarakova bogobojaznost, neli? Jeste. Ако ја мена кара, например, дикај ке прале черола невалашне буча. Или овна пинџарола, а мен јам дужно сар пралате си кавалете, пенале се дарата ро Алла. А кавана значини да те дарал таро Алла, да Алла каму дароле. Него, о Алла дола не саве прописија, те дарате на черол буча, кога о Алла на не задоволно леа. А кава перола ко богобојазност. Значи, сао буча, кога Алла наредини те цидетут, перена ко богобојазно со се Аллах си наредба итани. И ке да бијек пралјолате долту насијати. Ма старде се грешка овна манголтке лошни па, него манголтке шукари па, на некаква судо. А кава е опомена, насијати. Значи, на не судо, судо припадини само Аллах есе. Ако на прифатини е правилно, така, селам алейким, свако каде оџевапи ке погосподари. Дали шај нани те придружнама само која кава дали шај те вачерипе на пример аса кава пункте пена с богобојазноšću сао кова со Аллах наредијаче те чере хемо кова со забранијату че те ачаве. Ja hađi, ko te fitra će da lapi. Ali fitra, ja hađi. Со се пено до Аллах успијече само они богобојазни. Као спинено кола, само сој богобојазне. Со се акава термини вачерола. Акава термини баш акава тусо вачерџан Абдула, со се ке до Аллах наредини дишта пире робосе, кога пром се вjerдико. Аки на качера паре пример, најлошно пример. Аллах нигде на пенола забранимо тумен те пие, нели? Него пенола циден тумен таре шејтане се трагија. А шејтане се трагија та не одола со чивенту те черелошне буча. Кана, кастар ту дараја. Аллах естар со динџатут
насијатите цидетито лабуча или ка беше кокораке шетанес. Значи дике акалајтано два богобојазност со дараја тари порука е Аллајси со бичалитки. Alhamdulillah. Ме ми синавчи ресля свако несни порука, елхамдулилlah, лесе објаснџам доста козом шај. Значи богобојазност беше лаковило да те дарата рала спантара, хем козом и чисточа, окја ванско со помиџам ласа. Бисмилlah ки дујто тачкен чала. Продолжавам. Uzvišeni Allah je stvorio čovjeka u najlepšem izgledu i pozvao ga da čini dobro, a da se ostavi svakog zla. Aha. Subhanallah. Švitačka. Znači, Allah penola stvorinđaje manušeko najšukar oblik. A kada se amen kuranska ajet je da? Halakal insane ahsanel takvim. Hem penola vičinolale i pozvao ga da čini dobro, vičinola vičinđale, te čerol šukar buča. Znači, naredinile se sikavile sar so sikađa Ademe ali selam, deli penola mandar kavoltke i uputa. Hem ke dalile se odja uputa, o Ademe ali selam sikilo sar prvo na prvo terodol istikfari, ne? Sikilo terodol istikfari. A kada hine prvo le se lafia terodol istikfari, so se taro bijan di pe nađagla, hem Allah sikađale. Hem penola te cidola pe taro svako lošno. Значи, аке со два лошно со чержам лафи, о коракија и шејтанес, нели? А мен подек пути шај начераја хали кодла кораке шејтанесе, со се ов диколте улепшини, а мен ги подек пути два. Од два харами диколте чероли, а мен ги дозволно, а мен тачоваја кодла печова, гудола мен ги, хема мен више оваја чврстан од оваа, овола мен ги са едно. Sad, na primjer, oki tari cigara i cigare tani je but pari buti svako ne manuše se parojte si detulate. Ama naštite penav dana ne zabrani mi pazin. So se sad ponovno prvo tiro zdravlje na čerolatke šuka. Od duito tiro mali džala svako dive po 10 euro, 10 panđero. Me pijava cigare, ama naštite penav da halali. Znači, jek harami tano harami, ama čeravali šalaka cidamen. Čerea doma mana pene amin. Pa dikel, pa i sjami na mende savetaške ko te, inšala Allah, ko prostinja men gi ka. Amin. Islam podstiče na čistoću, ljepotu i upotpunjavanje. Penola o Islam, čo su Allah penola zadovoljno i umte većini petumari vjera Islam, so se penola ko Allah i Allah zadovoljno, so se savršimi vjera na neviše tačka ko falini. Na valjana mingi akana manuša, te penen, kava valanja, kova valanja, na Allah završinđa i vjera, hem, selamu alaikum, sao propisja mu kalin. Hem penola lijepu i upotpunjavanje. Hem šukar I lepota. o šuži pepenon. Аке јек врстата роману со си каѓаме на канате на мистина амари чорте на мистина амаре стидне тана, кавајтано јек лиепота е манушесите изгледини шукар. Аке пале кала пример напачко. А мен со исијамен браде. Значи валанте водина пажна хем таре мари брада да. Tačno. Нате му кала па халовели со сачера. Само кала него морам те товала свако диве. Ako jela panč put ja vdezi kod divov to velala. Ja, neko samo sa pančerija, mene alhamdulillah hem šamponea da hem mirisja da alhamdulillah, ali mačovim kako latačke, džanan glava. Dobro, me samo јек динџум јек пример. Hadis nas postiče da vodimo brigu o spomenutim osobinama. Perola hadisi posetini amen te vodina briga таро акала особини, нели? Јест, акала пан стачке кола баче. Kala pančačka so čeram ja. Сунечење, пено, сунечењу, уклањању одлака sa stidnih mjesta, украчивање бркова, сјеќање ноктију и уклањању длака испод позуха, jer su to prirodnosti vjere. Znači, sakala čerđam lafiđa, kana objestinđenca, Акала пан збуча. акала панч бучајм шунџамленца. Ако некој од нас ватинџа ништо или а мен погрешно објаснинџам, не поможи не на мене прављани со проблеми на не.
Pero најболе е кратити бркове. Значи, најшукари пено те скратине, наш жилетва те чинене за него, скрачени. Чупати длаке испод пасуха и бријати длаке са стидних места. Значи, ако вас ошунџен исто, гледер, мате поминам. Споминџам, значи, чупање на тешине, тало пазука, вола тало ка. Сар пенал пе ка, неде? Значи, те начино да те него чупање те цидопа. Ама ишала пралален ко на штей, кади кен овахти вала и чероло, да си клови пекава. Ако наводи тачка ко те очанке чежан гла лафи, таро манушакова или байролинге сиг, или на байролинге сиг, пенола джан. Похвално пенолитано е да се ове природности вјере чине о року од 40 дана. Значи, похвално и. Со значини похвално и, значи, шукари пенол, течерелен свако 40 дана, али ако и си пралакова баролинге посигурно мата дичерен саран да дивеш, панало. Јесте, се некад долола е манушеј дуња англипесте, бистрола кокори пеџане, праста кари, прасто кори, али варанто оту е време наприните де тукете чистинепе, субханала. Во пример ради, пример ради, мечи чумангани пракса, манге вачерава. Сваки џумаја, то јесте џумајаки ради, ме ли смечинава. Ако лиманге пракса, валај, тако не лака. Значи сваки четвртак те пенаваџан џумајаки рад, чинаме на ја, со се води манге ки навика каква. Али ако манге потребно на пример диведа, не са проблеми да довада. Бисмила. Ефтати тачка пенаваџан. Хадис указуе на потпуност или јепоту исламског вјерозакона, када се потклапа са природом човека и води рачуна у неговом чисточу. Значи, саква си кавијаме на маро господари, а менге тоа што значи, мате халот да е мануш погрешно, ако ја кава, например, о Аллах си кавијаме да менге лошно, него а менге шукарсо си кавијаме на Аллах. Значи, о Ислам си кави тут сади што шукар. Тари ака черала фитаро тикно на е пресо джи ко бале шереш. Значи ништа на нела џавано Ислам те си кове. Ако не мануш на джангла својо проблеми. А вдие манушај си кој втавар деш без сиклона сартелена вдези гусули нисо проблеми на него. Да, не џавол Ислам та не са. А не џавол. И овтоти тачка пенолоџа, па најк тачка симка завршима. Фитра на којо е узвишени Аллах створио људе, позива ка сваком добру и удавља од сваког зла. Значи фитра со Аллах пенол о узвишени Аллах со створинџај манушен, значи лафи муслимања кате него че лафи мануша, за целокупно човечанство. Пенол вичинилен ко шукалем цидоларен таролошно. Оно што поединци чине супротно наведеним уроđenim стварима, забранjeno je šerijatom i pokuđeno je razumom. Сома во това черија ќе тачка. Ака е бушижи тачка субханаллах. Мате стари пес нико ки грешка мечера влафи обширно. Окова мека да вјека ети, ама од два ети силе буд бершате в Сирија хем поуке таро посланикот се. Сура 30 тајети. Че жам лафи да Аллах спомиња кате и фитра, нели? Ja. Ама дика каја фитра посланикот али селам ко савон начин објаснинџала, значи деталне поруке, деталне чисточи. Дик со пеноло Аллах кате, окова ко со проставини пепеноло. Тара калабуча. Мангол те черол пепиро шеро, а џанџао хако. Џанџао хако. Онда кака тео Аллах диксар вичиниле. Сарјек манушо на не разумно вичиниле, на вичиноле кафири, пази. Него вичинолале со налјола на халјолата ривиера, на лилао и поруката ривиера на лила. На мангате лол хинело два охолост. А кате Аднан, чер халаля, кате мора те поправи нафту коромане. Ајде ша Кате пенол, ono што поединци чини супротно наведени уроđenim стварима, забранjeno шеријатом, ем покуđено, разумем. Пенола, акала ташке кола споминџамнен, на пример акана, череа супротно лендар,
Например, Аллах спантар наредини тоа сунете ту на чере. На чере. Ja, Аллах спантар наредините чинува лиспе ту на мукеа. Аллах спантар наредините цида катар ту мукеа ове Абу Караджиш баре мукеа катар. А кате пенола ов черола покуџено хем лесо разум на нео да со споини пе субханаллах шерате. А со се чермелали. Со се Вукараджич. Абу Караджиш не длака, потрес. Медјанала ти го славите дикамо која филм Млади Вукодлак. Черена лари черарица и гара да фраларени вjerата не са кисо шајте черарица слободна матена и каванди која андо такти супено која. Allah spanta tudut min svako khali morina wallahi za wajete jika saki praksa kala men isjamen ki praksa alhamdulillah dosta buča ali šajna čeržamnen ispravno sa kairana pe panen ko suneti ako dikena pralaren ko penjari shukar odini o suneti keda o manush o vola suneti a men depenena na sedmi dan neko ke hakika večerena bija estakula bija o suneti čerena znači ujedno peno eftato dive arapia čerena. Ali ako dikena verodostojno hadisi, agana perola mange hadisi taro Ibn Abbas radijallahu an, ko leo Resul alaihi salam penol čerđare suneti, hem penol ke čerđama man suneti, harica hinema, harica jume potikno taro te peravo beša. Haliran maromane so magav te penol? So se ko arapsko, ili ko muslimansko, nako arapsko istafurla, o manušla ne punoletnu u 18 godina. A ќе џанена саре ке да вола пунолетно о муж те пена ќе менде. На споминава е џанава да џанена. Харица гледерте воло два пунолетно, то jest у 12 години ме мисли навши неко 13 веќе дикола дела ознакија. Значи Харица нешто он гледер, ој Бунабаз радијалаху улосинети. Значи у 10 години кала ајде. Пример, ади 11 години. Значи јек прала кој тано алоко саранда беш на уло. Не са проблеми наe. Јек прало на пример чило чаве на штичерџарен хинетик не економски најне шукар. Јела кана сунети дат 500 евро праларен шај скупотано е. О бербередана не више гратис. Онда та не скупо жие. Најне ке каве не се пуча, иншала качероле одма. Значи кате јак ја тачка мен алхамдулилlah чичамла ки пракса саре, али на жалост са споминџаман гедер Чичам на рица ко Аллах спантара на незадоволно да ребуча. Па хине не саве адетија, па чине на пе баш не, па чине на пе коач, на пе коа. Селам алейкум хаджи праджам ту микрофон. Алейкум селам праджам магнам instruktори fitra ke lope lafi. Se hadisi ka vakera, soske si na 5 dersi isto. Shaj vakerjan tu mena me Da, a men mačađam i fitra na ne ko panj, ko si dola pe panj od dojnega pe. Po, kada sipa na panj, ko prema se opet kotoro ano sahih muslim, hadi dušo šovar da šujek, ja danim dujto knjiga, zavisno koja knjiga eftavar da šujek. Stoji da je poslanik rekao da je 10 stvari od fitre, među njima su jekva kažem skraćivanje brkova, odukto puštanje brade, kada je puštanje brade, ono to održino opet da je čor. Otritno, korištenje misvaka, znači kada andate tove. Oštarto, ispiranje nosa, konakte ispiranje, da? Skraćivanje nokće od ova sine, pranje između prstiju. Znači, ako vas je nekovao panšto, uklanjanje dlake ispod pazuha od vas sine, uklanjanje stidnih dlaka, čišćenje nakon nužde vodom. Emo nešto vakerov, a prenosilac navodi da je 10. stvar zaboravio, moguće da je ispiranje usta. Ako vakar la avdezi, jeke avdezi još teklajna panž nemazija, hem halam disokana. Dime me pala? Ja. Hem valot ispirana amaromuj. Se to tudi su anomuj, kotoro haba, znači čak vakar na štite rumilo ko avdezi. O Allah te nagradamo со сунџенма, наставите ме накана. Allah te dotu svako hari, svako ne sa menge desin džapa kva. Wallahi mange desin džape, me morate vačerav, hem tu menge da 100%. A glederte čere namazi, čeat ke disto ko muj, pa ko namazi osetinea, subhanallah, doa, jagna na janite, fardenite, gotinenite kova, a biola šukarte čjaki praksa, jel a meni jame tu, hađi, i nameno predavanje taro mi svako, hem Resul da. Pa ne, svakera vakera tu čamila men, opreda džene sara vakera,
Šta je poučno kada has maro, pa čo amen mangarza amaromilo kova vezva kova. Odorske čitanje na kada deš ta kova fitr. Allah te Pučime nagradi. Abdullah, pučime ta nekava sadaka to fitr li Abdullah. Фитра. Што е разлика од тоа кова? Садакатул фитр, а? И фитрата ни природата, хаджи. Тоа е природа кој инсани се враќаат. Ахи, буд праля динџе камера, дик иншала кој исилеки намера те кулу пре, со се маро време веќе реслеа иншала те на кој крају. Дик на кој си неко кома ангела камера ту крилу пре. Шон, ако нека си камера Ајде тара ки кога тема. почна. Ja, ки тема, значи аме намагатеци да петари тема субханалла. Јел пенџума кавака ол састимимо, на нема чефи например мешина будвуча, него та ола ќе абутем та чол са ускладо калесте. Ја. Ja, Allah subhanahu иншалла качелола кога време со джело ме прала, тоа ми ге корисно. Вала и тако ми Аллаха, на нема чефи те лав ника со време. Буцигате джало време. Джало време. Офрав пишини тере бусигате джело време. Исто тари фитра, со се осајбија ке бијан джовена, он тари фитра веш муслимања. Ко сава начин објасни опако, ајде. Дали пинџарена кова? Поновим па не пут иншалла. Осајбија ке бијан джона, веш сој бијаме, он тане веш сар муслимања бијамде. Тари фитра, Jeste, веш бијамде сар муслимања. jeste. Со се он тане веш чисте, таро свако зла, свако бутико ајгари ко ширк, значи ако јајтани веш фитра ла еси кој тани бијамде. Одоле се аменге наваланте черален муслимања, него он тане веш бијанде сар фитра ко муслимања. Али од овако ко муслиманска родители, ако тано дати Ја, вчера да фи ко муслиманска или родителја. јектаро родителја, ако тано A ќе нам читајна, кажам ја. Ајде. Свако дете раѓа у предној вери, па га е негови родители касније по јевреи или по крсте, или од njega učene poklon vatri. Svaka od nami. Znači, da tačno peloni fitar, su ki si ima krijego taj fitar tu. Одјајтани беше оригинал природа е инсанеси тоа муслимани. Со се он ке да перена тринштар беше кана на џанава ке черено диа батезима, крезима, сарпенуа пе хиленде. Они гаренале че на компании черенла, а доку муслимани навара ништа те черо пе чавесе, чак наварано шадети те вачеро. Ако и тано бијандо, ако и тано бијандо ко истам, ов кет кавол ко бешаве, кет кавол ко бешаве, џане амен си кава маречаве, окет, шукар предика кија, субханаллах, си кавален те постине, например, док тикне еквашо диве, клањине, наклањине, докавена ко беша, кедавен ко бешаве, чов кокури, джала наставино гјабутијем, хамдулилlah, есе, навараните. Шукар, Allah te nagradila dani da su ubacila. Ne maknem te vakrava koja već ova kerža, kad će taj nekakva deo da, ama isto od ovoga svog žela, dani spadne ovo dva. Sinama legenda prada sarenge. Je komentari ne samo kater, samo je komentari mora Ilka mu kav tu te odgovori ne pralese. Ne je problemi. Samo maknem te selami sarenge, hem afrimi ninjama selama kao afrikaši kao mo komšija. Pa većina čanke, čim većina čanke tu džanula koji umda. Mena šti džanavim. Pa obeštani znači, Andori kolibarska tane o, ja beštani gračani, ani gračani bešta. Nešto ovdje, u kapisinola. Ja, o pisinđao prala hađi, od našo džamaro predavanje, te šunoli namaro predavanje, ka haljudi nem car čistini petari barem tikni nužda. Pisinđa hađi, ako čero bare nužda, sar varante čistini pe. Čem ke kva pralta, stvari, akva manuš so rodila kamerata, no, okej. Океј, ама вачерава парем, значи, коти тема. Аква мануш со родија камерата на библијаши, значи библијашенка за молнавто ментена роден камера, на не потребе, jer амена мангајко. Subhanallah, дали декен саби емисија чера, дали халавен халален, сикловаја одини. Сикловаја одини, преносина одини сарсоваран, на неја кате со те черав дебата никаса. Ајде ка мотват минге, то бавестинавт мен халален. Саудула прала, то бавестинавт мен. Значи, амени сјамен од 7 до 8 сати, ајде 8 и по.
Poșminena prhala, taro enya, gio deșiec deșdui, poate mi sitmen 3 časmena, taro deșiec gio sabai sitmen prhalalen, jan ceren debate. Akija emisija ga tete sikljovao dini, sarte čistinape, sarte, ake di ka mare rispe. Abdezi, namazi, kalkasnije, gusuli. Znači, kad te na jam, te će radi što su Allah spantanalizado, sikljova je vjera, a vola posle noćna smena, 24 sata i sitmen jan ceren debate. Baza dinen tu men me kako je Džemaile, ej. Na, niko na zadinle, nego mangala samo te večerav, ako mangela te primino šahadeti, neka bi čali pare Aš ti kamera, kao slobodno čelimo kako Džemaile. Na ne su Ajde te kako vačeri. druge. Na ne su te vačeri, na ne potreba, jer lesi dava od ja, a meni na ne potrebno. A meni sjame na mari dava, a meni kajao islam te džalan glal, a ovdje kjela nešto aver, kontraproduktivno, a meni... Međa nafse kapuć olma. Kad olma sura nisa, šolu pindenjata jedi. Ako mangela te primino islam, neka bi čali ponovo kamera, kad dali neka šahadeti i gotovo. Neyse çavare, mao bazı yerinem kana kalabuça, mate naşala maritema, naça maritema ine. Oke kadavri tikno sopenja sa postenja e bubejde sarçistinipe, cane sarçistinipe mopral ke çera bari нужда, šajte čistinipe empanja, hemlilea. Ako na netu ni pani ni lid hijana ni anoveši ni jan jigde atarjatu, šajte koristine bara, šajte koristine olistija, šajte koristine saja ver na tromate koristine samo od vas i tano dlako, sarpenula pe sarsarča. Glatko srča. Jel ne čisti, na tromate balega, sarpenu pe balegebe, romane, gošnja. Hem na tromate koristine kokala. Inšala, sa to, ja. Ja susko olenca hranem neko ođinja, değil mi? Ođinja, ađat. Otasimi penjavale sinati sarçitna kacikale. Tasim ka beşe rahati se me yek beşi sima škola. И сили неко таро пралја нешто те пучел со читијам увеза кија тема, ја туклелу пре те вачери нешто ако мангела бујрум. Inšala, filmu prav kad će rako privatno lafi ka pozdajnaparica poška. Inšala. Me mi sinavči vala i tako mi Allaha kala tane teme. Ето, таси ми мангела те пучел, таси ме мангел претукле. Чивлю пре. A biçali kamera mo? Čamir, tu je familija ulen familije, kaj me panalica? Alhamdulillah bemo prav. Alhamdulillah Allah se se na šaj. Amin jane ko zomisi me penjom stano čavalen. Čent mare tašna na vave. Таси ме бичал камера, Po privatal nadikavali su se. надикавале ни ме. Medical. Hajde deretu. Деле ту онда. Assalamu alaikum sarinenje çavalen. Алейкум салам рахматуллах. Керен halali meka večera romane ke donani akademija lađavte večera gađikane. A će me čitinawa dja knjiga baš kod Rasuneti, samo jedno ste zapostavili Čeren halali gađikane mora nani. Da u 80. godine se Ibrahim pravio sunet teslicom. Znači teslica je alat koji se koristi za krov. Маша. Таси му алате на градините свако не хајреја. Tačno. Amin. Verodostojno hadizite, ono. Ama da li si javen tu... Na završenjum kako čerme halali mačini. Halali mi. Što se kateo pravo gaši pučlja pisinđa u 70. godini, ali mi prađujemo kate knjiga jače pisine da Ibrahim, alejhi selam se sunetio u 80. godini života, a verovesnik, salallahu alejhi ve selam, je Hasana i Huseina osunetio 7. dan po rođenju. To sam teo da kažem, halalite samo. Алате на градините тоа со 100. Nani maholjan, ekvaš gađikane, ekvaš romane, nama gavtala to lice. Sa sto se kavema se. To pravi nema se mene čavea. Ja ne so se mopral, šuma, imiš, čadri, samči, jalabir, na nekoga gađikano mopral, čer me halal jedan. Ako šunđana men ki početak džanav jan stano, a men penđam, a men jam dosta miskinja ko kičiva mari. И романички. Sose, a men početak te mešina butja verčiba. Halalite. Malo se šalimo. Алате на градините таси. Primi našala, alhamdulillah, Allah se. A men akatek Italija, a men ge ulo 99% talijanski jezik, materni jezik, subhanallah. Pa je tani bari greška. Hem počminđam te mešina o lafijagana o romaneći, čamlin Andre. Ali a men palen, alhamdulillah, dikap cida parisa palal, hem inšala
ова речите ко Романе Шуканиш. Иншалла. Шали па htjela igra pošto spominja Ibrahim alayhis salam, ulano eftarda što ono eftarda što bez svineti. Dobro, dživo kao testica, dživo pira da je tovera, ne je bitno, ama sola keren su šunamen, akla panč fitra ne kotori Ibrahimi. Od ova najtaž, najverodostojniji hadis nigde. Znaš ti kada krenuo nikada? Kotoro so pekambera avole fitra. Kotora demi dživo pekambera selam, Muhammed alayhis salam. Od ova ni tova karam, pošto pravo ta si mi da kaže kotori Ibrahim alayhis salam. Hem dimano kraj stalno vakeral opet, da? Akla panč buča, kto je kak čistoća ovo kotori Ibrahim alayhis salam. Allah te nagradi notađi. Hajde kažu najpralije Džemail, selam alaikum. Džemail ili Džemail, sad te više O Džemail tana narod jehov sve doko. Nema veze, kažu šire šajko ti tema. А че меки и кревовника колу како Джемаили. А хатетано, хате. Само двукужато на дикјане. Kuđa, Джемалаи. Джемалаи Джемаили. Добро, ще една не тренутно да те. Добро, ако ситмен панати што те додејнем пралален, оке, ме пален био... Автомикрофони, Джемайл. Ме би дава камера со прал, а со Јусуф дикава пишини нон-стоп те лео прало лате на градинле со трудини пе денле камера на минут опал нека вачер исто нешто хем капана иншала. Иншала ме само е порука саме пењеге, ке даваја ко ногти, ко лиспе сарте пена пралален, пењален, са порука джалак ја пазинен шукара кате со черена, јал буто пења и сирем лакчена, па хем джанена да намази тумаро шајтен ол прихватимо, ме на вачерао не прихватимо, Allah spantara mangola i čistoćem naredimo te tvojim tumare vasta, a джанена чими ситмен тумаре лис под лабаре на хулола хупани, кеди си лаку прал, hem varante vodinem bud gaila kalestar, so se o islam tano perfectno, i lepota tani te skratine, a i lepota na nete muke. Sa so penja islamističe, znači sikave amen, te čina te skratina, a na te mukate bajara. Allah spanta te dutme khayri me prala, ko na ne kate jemari amen ka phana inshallah kate emisija. O čavo kava jek mangla kamera na džamo dalitano do teo kumanovsko čavo so džilavi iljaije. Deo kolećanke, Jusuf Kurježi, dele i kamera, sarkana čekaj. Pisini najviše. Na ne do te pisini kibutitano, pral na ne do te. Allah te nagradi nole sve amen. Allah te nagradine, Allah te nagradine svako neko. Allah zadovoljno jum tumen da pralanen se sitni šukar komentarja su na ne vorgadno dikja meni jam od la insanja ko manga samo tu zvešina mare Allah za vođenem pazine amen ko komentarja da. Alejkum selam. Tu ket pisine isto sarte vačere. Na ne nisavi razliku Allah. Te pisine šukar djelo isto Allah spantara ka nagradini to da rebučake. A isto te pisine lošno delo Allah spantara kad šotke od te minus pa kad iken sarka na kepasem. Alejkum selam Muhammed Makal. Ka posetinat men palem sare rati. So posetinjam hen svako dive inshallah ka posetinat men. Janena men jam organizacija eşedu hem çerayeti men sabuti. Akı Abdullah pral Allah spantara jalenge tereni jamia. Alhamdulillah Allah ese, inshallah Allah subhanahu wa ta'ala kamu kopo rahmeti, kaleno dia jamia Cipoci, učestvujem kod dia jamia pralaren, od vas i sitmen. Na ne bitno kozom tu so dea, nego dovoljno od vas i situ je keuro. Beli sete tutti beli, grazie, molto gentili. O Palumba ko? A? O Palumba maro anderbutis de. Aha. Allah te nagradi nole, inshallah ka priminul islam. Okay. A šta, samo te ta čuva džamić kana kavavtu. Wallahi haji mangi kavalangi egzamin nasa, men da varam te džano odmor inshallah. Harca šala tu, što mi našom džam pečirla, ja. Alhamdulillah. Muhamedi. Alaikum salam Muhammed. Вагафте лафту бендаре минути Черман Джалали се ашудема инсан дуканеса маре пралеса на хали сидея живе англал като сато штар. Ja, šundam, Allah se samo Allah se kjer jamen prav, šundam. Лего амаген твачаве на нисе дичен абдалия шунден кардам англал цера иншалла вала качолан джерет ферда. Андрек малас. Amin šundam tu hem otadem ki početak da kuja. Tu najsara gotavi lam džaberi, dik morate pena palen, čavaren. Wallahi tako me Allaha, amen jam o manusha koje kvahti, so
Allah spantar nagradinjamen svaku amendar koji je čer i si je sočerova namazi. Pa hemađaro od dva insani da ko na i neko namazi učestvuji, da ne bude ovda daj puti klanjini, daj puti, pa inšallah Allah spantara ako čerđa iskreno radi lese, je puti makar je sezda, Allah spantara inšallah ka primino lese. Amin. Selam aleyküm, Same Pralenge, Alaikum salam. Alaikum salam. Sijen, Penjenge, Pralenge, Avijal, Aleyküm selam. na kratko kovala, te dal jek nasihati je kratko predlog me Pralenge, kote so mangava kerava dova kobla Đelešanu, lengoro nijeti to čisto, sutile trim prala, kote so onijeti lengoro tekino pe džamija, onijeti inšallah Allah ka priminelle, Amin. inšallah Allah Đelešanu ka kerol ka prifatinel o prala ka masovno ka pomožinen od ova objekti teleope Allaheske, ko anao Allahesko roker. Abdullah Mopral, Dosto. posebno je kratko nasihati, morate andine sa unapred deka odea džamija, koštini odobor, tu men kedingendo nisa visuma, Alhamdulillah. Ja. ali odea džamija, andrale pa morate navedineu pe Pralenge kaj andrale keda ka sredineu pe plus pare trebalo. Inshallah, Haji. Inshallah, kol. Abdul Islam, morate ađarete antineupe, znači prvo te kineupe, pa naknadno panemka kedeupe pare, te sredineupe i ekspratili, pa i oduistor, ali i eksprat, i ek prostorija, te šajte obavineupem, te barakeleupe, Allah heskoro anav, kojeg smisel odvatano o najškvarneš. Obirske kua mandetano akšami već Allah te nagradim tot. terine na keja programa, Allah te nagradim tot, inshallah. Svakome hajde. alhamdulillah, perfektno, Mehmet, osnova, Mehmet. Allah te nagradi. I osnova, da, ovsasto, i osnovaja da kralalen penjalen kuvela preko dženneti. Allah odredinja svako neske koji kobor te džanel. Allah na opteretinila nije keskoro kalbi prekalo leskere mogućnostija. I osnova džanla, ikeri i osnova terinto životo, a inša Allah, ka završine košta. Kujum na kratko i Abdul Islam, kala sosijen kodin islami, kada min jek selamem kiklova. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bime da changi ka mukhavtumen aven saste ke chutenma Aven saste. ka shunamen inshallah ka mukhavtumen vitme da Puya, simen. puya, kana kajan beshen gelo. Ana ashunaftu. Kajan te beshen mishnaf. To kanizinadi su te jasare. Alaikum salam. Inshallah mo pra kala jivesa ka dikav ka shunamen sandukane se ka dikav kana završingo ya buči pa inshallah ka moram se ja. Čivani ano TikTok se zove. Oja ka čilo sanduka ka čero ka dika inshallah ka dika. Havalen Allah te nagradi da te se na meca, kao obavestina min sa hadisa ul tajsa, havol opasno hadisi morate penal. Kad dukavi džikas. Dikas kad dukavi, gel neko penola, kad pirea džunubi trasini pu. Akva itano opasno. Ali, selam alaikum, haltu ke da hem sajf halenge surena, čelna Allah so na dikavi. Ana ne čače džahili. Selam. Na ne hačali. Na ne džara. Vallahi samo sekunde. Velikim selam Halid Mopral. Allah te nagradi. Notu vašu selami. Zakeren dalje. Ok, znači Mangev, Halem, dinđanle direktno selami. Halid, Mopral o Ebu Ubejde ibn Đerah. To jest, to je štref Mopral Mangola, to znači dinđato direktno dženeti. Hvala, selami. Pralalen, morate obavestinat me taj savolo, poglavlje talo dženabet. To jest, kad jedan džunublija, sošajte čere, so našti čere, hem keda varante na džove, keda na varante na džove, da li varante na džove odma, da li na varante na džove odma, hem akate, jek buti bud pala perena, čerena bučakola, spala na čerolape, Gjishi qeri fërdena ki postela e kësta fërla, Allah s'pantara si ka gjamin sa të postupine. Tesa, inshallah, tesa, ka vaqera sa. Akaj tano, je kinsani kada qerola ko po mišljenje, znači ko po mišljenje qerola buti, hem qerola ne saj buqa, kova osma trini da i vjera ta neđare. Hala ma objasni to hadisi taj sa kačera la filis. Na, šukava će. Objasinava desi. Objasinava so čereno manuša sam. Taj sa objasni na kao, ma objasni.
Иншалла тајса, ама о хадиси ме пенават меѓу вала и книгата ни Савки соануламенте сикрува свако правило сикрувале, иншалла ка сикрувале сар Аллах субхана мангол. Инсар сикаџаме но Ресул алейхи. А насар амен мисина да тано праведно. Fel pişi ya madaramen. Valante dara. Сосе не са мануша претеринџела ки вера, морате пенаваџан. Vallahi. Најдошно, џанесо пенена, таро најбаре грех јатане, те черетаро Аллах азаваџер не са ибути, не са олафи, а на ту на џанеа ништа не ста. Значи, ако ту пенеа на тромате пире џунублија или уопште ја веркоја, а на не, ту на ракано доа на вачеро Ресул селам или на наредино Аллах азаваџер, ту измисинеа тута, ту чија сар неправда да се заваџер череа. Ко свако бучакија. Аллах субхана те дутме свако хајри на вачерава више ништа кареста, ка читина иншалла тај сакова. Хадиси хем иншалла, акава со читинџа со накамав дијакала панштачке, одма од ератка, ко на чистинџа пе џавдие, ка почмините чистинипе, ко на чинџа пелиспе, ка иншалла ка чел пелиспе, касна чержено Çabi liste hem naya bakar liste hem naya. Добро ден, на ја, тарнакија сакам. Mate çinete na ya tu estref. Te lispete çine na te na ya. Naşta liste bakarım tumem. Amen. Me. Halalen. Харовена ме бе, субханаллах. Бизо расправа више, ајде бисмилја завршимо. Значи, кона черза пана синете чавен, бисмила чавален, дикенте черен се посик, джанена аквајтано коваджиб, перола кој степен, хем иншалла ту мен саре ме паля пења, дикенте чистинен пе конајшка начин, и одватано хем наредба, хем шукар изгледе муслиманесе, хем иншалла Аллах субхана тала кој задо на нас. Ајде ове Taj sa kja te bakar. Aleyküm selam Ekrem. Шех. Тајте ове џунуби кокле на лошеле со телефони писини кова. Писини шај пога. Маглате прело шајтове џунупи садок навело намази мислина во два маглате писини. Ако каволте Исако ливе, кашнол тачно баш таракава, иншалла. Иншалла. Салам алейкум. ме пала овен сабрлија манца со дикен ма ексати емби, ем саме праленца кате, Аллах субхана тала каму косфа ко хајри па кад дружина иншалла тај сапале. Селам алейкум. Алейкум салам. Aleyküm selam. Allah te nagradi noktu. Ben soşun canım. Allahumma amin.